travel trading thlir tu te chibai le vekula le vain hi expiry day nia Thursday chua nimina trade kan la video khan lo en tonga point sang kan lo sei kha stop loss hunting enge awmzia le enge stop loss ti te vain a hen stop loss hunting bok kha awm le a chuan market hi kan lo thlir chara zingka ra khan gap up in aron in honga hei chu nimina mi nia gap up in aron in honga da hian chuan mase gap up thlen nu khan buy ha kan lo tuma hei nimina mi mani mi opening a khan mo day ha ya khan tahan support alanga chawang ti kha ringa mase a candle dot le kha bullish candle ni lo khan in bearish candle mo hei lian zet mai heron siama chuwang chuan buying side c side a chuan an kal thei lawa chuan helai vela trade la kha chu awmzia si lawa chuan kan la an en le chara helai han support aron siam ta hei bullish candle siam in mo hei hi kan day low ani a vaina chuan kan mark ta han kan day low mo chuan kan day low kha aron break ta market khan kan day low break vele khan in a trade kan la lawa minute nga hen enila achiang zo ka minute nga en chung khan in kan tita ta hen day low here on break a hian aron break vele am break na khan aron retrace le a he poi stop loss e ina na nia helai break no entry lo la ho khachuan an stop loss kha helai vela hen an da nge rinoma khami an stop loss kha e tur khan market kha wakal le ta ne ma chuan liquidity aron siam le a aron tla ta ne ke ni chuan entry hi hei confirmation candle lian tak om nu khan kan la chia ta hian kan stop loss hi hit lawa chuan hei entry kan la khan hei kan stop loss ani lawa he ta hian kan stop loss ka kan da ke ni chuan hemi bearish candle kan trade lak na candle chung chia hen ma chuan entry kan lak nu market kha aron tlak vek to nu hemi ma aka monday mi kan day lo chung helai veli ron thlen khan kan stop loss kha kan trail ta loss kan nei tlem theinan helai vela han kan trail ta chuan aron break thazil ta chuan kan target chu hita apela helai vela hen kan profit chu kan book ta ni ngatinge helai target kan ti kher mo intimate he kan en lenga ha po kha higher time frame 15 minutes a han en leila chianga hey monday mi kan support kamo helai he chuan nimin kan trade a po khan stop loss hunting area kan ti kha hei kan la mark renga kan la remove lawa stop loss hunting area khan market kharon chukta ron hit sak vek ta ni heng ho hi chuan voina po khati chi khanin helai buyer ho mo ni mina buyer ho kha voina chun profit a gap up ren hon khan profit a vek anon om to ni khang ho buyer ho zong khan an stop loss kha helai noi hanan da ngai do ni mo hei line pakhat karon ro he kami an da vek ta hemi day low break to nu khan chiang to em mani khoyang e market akal don ti helai buyer ho stop loss e tur khan in azu chuk ta ngai ta ni khalai kan target ani ta hei aron fu ta chia kan target atang khana chauh le ta ni kami akan identification mo khoilai thlenge market akalang ti khapoi mo em mani hei hi chu nitina chart kan en regular kan ena enge formation asiamang prediction kan nei ve the ni khang thil te kha kan profitability ti tam tu tur ani a chuan tuna hian ka trade lak na clip tero te karon danga chuan kan en zo no top lama market po tlemin hei volatile de mai thea chuan trade thi kan la le ni chuan top lama kan da lenga trade when he expiry ni a chuan trade hi lak film khuranga ya chan chu out of the money ya kan trade kha om chuan in zero vek theini mo kan investment zong kha loss a chang theini chuan expiry day chu film khur le ngai ni
market update lo nei le lo kira hei trade kan lak nu khan market hi lo chho le nul to chua alo chho nu khan aron ta thale to boka trade trade hi kan la to tho mai the kan ti ha ma se hemi support hi poimo ni nimina stop loss alo han to na hemi hi break ani chuanin sell side a tho pi kan lei le angamo target thadeu om karenga chanju hel hemi hi break a noya hen a sustain chuan minute somvel hemi noya hen candle form in a om reng ani chuanin sell side a han om thei dona chuan buyer ho kha a trap vek don ta ne chumi wang chuan trade kan la thenga ami a breakdown lo ni chuan trade hi kan la lo topanga profit thadeu kan nei to thawa hem tukina sell side a khan chuan du am lu tuk po kha thamper lawa chuan ka seile du chu hemi channel kan start tira trading kan start tir khai noi khat capital in kan start ang kan ti khani ta chuan voin ni kan profit nen khanin kan capital ha kan double to ni chu karon update du wangin karon ti boka khami journal ka siama journal hin en du chuan description a han link ka danga heng ho he in lo en ve theyanga engwangin nge trade ka lak ti te kha a inzir veka eng tikni a nge ti te mo point en zang e ka capture a ti vel zong kha a om veka in en turin link ka danga link a han in lo en thei bokanga chuan hei tuna han market chuan a break ta meka hei a break a sustain chuan kan ti khamo pani candle pani pathum siam in helai vela hen a om reng ani chuan kan trade kan la veang chan chu profit kha kan nei to tho wang hanin tlem zong risk la kha chu kan thei dona chuanin kan la thei tura ngai la chuan voina tan chuan hemi video hi talk sela ka content da te hi try in ti chuan min lo like sak le zelula chuanin hei trading phang hianin in atangin olsam deuin paisa hi lak lu thei ni zir tlem te zira market basics mo chuan psychology emotion te kanin control thiam ani chuanin trading atang hianin kham thadeu kan siam thei ni kan channel an trading chau kan ti chan ni a om ve boka trading chau kan ti chan chu kini thalai de dan jong capital tam takhi kan nei thei lawa investment kan ti thei lawa investment ti tur chang capital tamanga ya return tam nei turin trading atang khanin investment na tur capital kha kan grow thei ni chuanin capital kha investment tura capital kan grow no khan investment khati kan ti theya chuan investment khan kan asset kha ang grow ve thung don ani khami minds khami real rupu khan in trading the hi ti tur ani ya chuan ka journal chu lo en ula chuan in min subscribe sak ula min share sak turin kalong en cheu ni kalome